uNgizwe elingisela uThokozani sakumuntu abukela. Sanibonani kuphinde kuphela kufinyeka nomusa nje manje ubuyelela yina ke umathinto wacebisa intombi ziyamshalaza lokwazi umshalaza abantu zamqoma sama sana sikhombe vele ngifica soja natshana ngathi umntana umuntu onqobo bakutshelwa nolwazi ngana kwethu ngikubingelela nje ngalezi indaba zikangizwe emchunu njengoba wazi ukuthi ke uyowa no live emalangeni khona la khona ke edelela khona uThokozani ke uThokozani nehlobo ke yonke indawo le izwe leli kanti ke uThokozani uthe edlala emcimbini kaMthobisithola kanti bese jahe ukodlala embuso namaciko kube nesikhathi anikezwa sona ngana kwethu siyambona uThokozani ngethuba alithole lokudlala emcimbini siphinde ke simbongele futhi ngokuthi ke ukwazile ukuthi adlale agcina eveza kodwa ke asekusho uNgizwe akusekho mnandi kodwa ke futhi ekusho ebe ekhalisana nendlela uMapholoba abephethe ngayo abaculi sekumele betatazele ngoba nakho kuthiwa kuhlelekile ngana kwethu mina ngaphandle kokwanda ngiphathele nalizwi langizwe ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde comment ukhuluma nakho konke umusubscribe ayikho imali yakho ehambayo nambukiso Thokozani langa lapha la kuthiwe lapha hey angithi unehlobo yonke indawo hey gogo ngiyaxolisa lapha mntobese ngiyaphuthuma lapha kuthiwa ngiyangala ngo-3 ngoshaya 3 ngafikele hawu shembe sekuphelile ngami Thokozani langa artist enkulu kakhulu enomlando lento yokuthi si appreciate abantu ngoba bengasekho kuyicala ngibongile kakhulu SABC1